یەکیتیان ویسکارên Kurd li Kurdistana Sûriya li bajarê Xamşlo konferansê avakirina şaxê Xamşlo darxist. Konferansê gob amadebûna seroka yekîtiyê hatibû darxistin û bi hazîrbûna hemû endamên bajarê Xamşlo. û di konferans de 5 endamên ji bo rêveberiya şaxê Xamşlo hatin hilbijartin û di dû re bi awayekî berfireh li ser karê pêşerojê de li hêviya van vîskara hate rawistandin. û weke got hate diyarkirin Mamoste Silêman Xelîl wekû serokê şaxê Xamşlo hate hilbijartin û li ser vî konferansî Mamoste Silêman wiha axivî. کنفرانسی شهر قامشلو مگریدا طبعا پشتی مؤتمر یکیتیان ویسکاری کردستان سوری مدوی کنفرانس دا ما هلبجارتن شكل هيئة إداري فرع قامشلو را وهناك صار نظام داخلي أم اشتغلين وما أم تخازن يعني بكاري خا پشتی وای هلبجارتن أم أقلاع بكن أبو طبعا كسي دركتي ده هلبجارتن ده متوافي روزكن وإن شاء الله ميكارمن تشتكي باش أم بقدمين یکیتیان ویسکاری کردستان سوریه. هەروەها ئەندامێن کۆمیتە رێڤەبەریا یەکیتیان ویسکارên Kurdistana Sûriya razîbûna xwe li ser avakirina şaxê Xamşlo dane xuyakirin û ha axivîn. Xwe îro darxistina konferansê şaxê Xamşlo yekîtiyan vîskarên Kurdistana Sûriya bû. Bi amadebûna seroka yekîtiyê û herdû cîgerê wê و ئەندامên şaxê Xamşlo konferans hat li darxistin û têda desteyek rêveberiya şax hat bi serokatiya Mamoste Silêman Xelîl û cêgirê wê Şemsa Anter hat avakirin û em bi hêviya serkeftinê ji we re û em bi hêvî negot di rojê pêş de em karibin evê nameyê بگهێنن نامەیە بۆ ئەم کار بردەکەش بۆ وێژەیە کوردی بەلێ لە گۆری تۆزیکە هەندور یەکیتیانی ویسکارên Kurdistana Sûriyê me dest bi damezrandina şaxê xwe kir me ji tirbespiyê dest pê kir derbêsiyê tirbespiyê girkêlegê û dêrikê û îro jî Xamşlo û em hêvîdarin û em di demeke zû de nêzik de ji damezrandina şaxa em dawî bikin û em bi dest karê xwe fermî bikin û dest bi çalakiya bikin û xwe û pênûsa xwe tevî têxin xizmeta çand û ziman wêjeya Kurdî de. یەکیتیان ویسکارên Kurdistana Sûriya dezgeheke pir giring e guhata avakirin divê qonaxa pirhestiyar de taku ew karibin êş û azarên millet divê qonaxê de bidne xuyakirin ji cîhanê tevî re. Sebrî Fexrî, Ar, Xamşlo.